Iya, anin kami nang dangi kamsir jabatan kami. Anda si uli karena gendang rai, tapi agak ligat dia wan sidik lagi, ditingkatkan dia. Monggo antus do. Iya, bagai Roman juga benai gendang do, kamsir jabatan kami. Iya, man bantu jabatan kami. Buat buku gendang eda. Bravo kami karena guru singa barus ras ginting singgo kam idah kami je jenda kam gelah kam kering uras selbe karena berku inda ading goseh kari darat rumah si dekah.
Iya, Kalimbubu. Apa ini Kalimbubu ya Kalimbubu? Ah, Guru Singa. Iya, banci uras nu bantu tolu, man kampung kami Guru Singa. Iya, puang kami Gintingka. Iya, sada ibas baros mewakili. Emang kam Kalimbubu kami milala. Ah. Iya, ai kam ngaturkan sa ibas kam Kalimbubu kami milala. Tahlid ate mami, tah turangku. Ah, singurasa. Ah. Gua nindu basukut engkau. Gua karena anak beru. Ma sadar lagi ya ser semua semua kili ma bagai. Ah ya, ai apa ikan anak kami. Bapak kami, kujah kami ya. Ah. Iya, ai atur anak kah.
Iya, untuk selanjutnya karena berku-berku.
Iya, ban gendang na man ban jabatan kami. Gila hola hening kelia kari bas. Ah, shooting na. Iya, tingkatkan kapsul jabatan kami.
Iya, membantah anak baru. Buat berspihir, berspihir. Buat berspihir. Aras. Iya, tarik kurang pudi lebay. Telah lanjutkan karena nguras. Lik kita beru si buat teh.
Buat Ineman na Ineman. Yan, tisik aula si uyung-uyung lebay. Ah. Ini menalah buat gelah masuk angin ke baso lah uyung-uyung.
Iya, kalau pala suyung-uyungnya, kalau masuk angin, iya. Iya, penungkunun kami nang nangi kam kalimbu buka ay milala. Mumbang dai buat membantah nak beru. Nerbilit kap jain deh, alin nerbiti mumbang usediakan ngolin. Iya, ai kuakap ading goi perdarat berku-berku, wendalan dorong dekasai darat, gelah hitarukun ke rumah Simbaru. Iya, siaturwana kita apai Simba Basa. Manbata nak beru, sekalak idas kaina, sekalak idas. Buka lama. Buka lama rumah Simbaru. Diharapkan kami sila kita tahan. Olah ikut kudas. Meganjang Iya, siatur mana kam gerina kali bubu kami. Karena buat buku berku. Mantau tahun dipindahkan minyak ke rumah Simbaru. Kurang dengar, Simba Basa, kurang. Kam kali bubu kami guru singa baru ginting. Kudas kam, kudas. Si coba beras naik, si coba beras bersihau, naik kudas. Alam pala kerina kalau kita kudas, silang asap. Kurang dengan Simba Basa, kurang. Sapati wan kap nanti kami buru beliala bibi kami. Iya Holanda usah tadi nge. Iya ho. Iya mami.
Aida, rubawan kita kudas. Landor dekat tadi ngai. Iya, bibi kami am. Iya, di tengah tadi kita roh. Turang kau berikan eh. Iya, gua akan surah-surah kali bubu kami. Kelilingi lebih rumah si baru. Si kelilingi lebih, makai dabo. Ah iya, si kelilingi. Angkat mandu jabatan kami. Iya, bagai-bagai. Nandangi kamprina kalian bumbu. Selamat kamu bebas rumah si baru Anda. Bagai pemanali kamprina kalian buka miras buang. Bagai-bagai mengaturkan kami. Renang kau taruhkan. Berku bulang rinangku yang si baru. Dan kami masih anak baru. So Anda lanjutkan dengan acara. Tertinggal-tinggal kami harus buku gendang Anda. Sirjawatan kami. Kamu mengaturkan buku nah. Ambur beras dai, gibas pendungina. Dah. Ya, asa bancina. Go kita banci. Mulihkan ku terus.
Buat aku gelas tama ku jenda. Ku tengah, ku tengah. Peresmian Tugu Geritan Sembiring Meliala, lokasi Tugu Tangkahan, Kecamatan Namorambe. Acara akan disiarkan secara langsung di channel YouTube M Studio Deli Tua. Jumat tanggal 29 September 2003, jam 8 pagi, diawali dengan penangki berku-berku. Kemudian Sabtu tanggal 30 September 2023, jam 8 pagi, diisi dengan acara peresmian dan penandatanganan prasasti yang juga diisi dengan kebaktian dari gereja GPKP. Catat yang satu ini, hiburan peresmian Tugu Geritan Sembiring Meliala dimeriahkan artis-artis top, Perkolong-kolong Sopan Ginting dan Dora Buru Subakti. Ada juga Usman Ginting, Anta Prima Ginting, Natar Siregar, Bejeng Ginting, Novita Boru Baru, Desi Anggriani Boru Bangun, Julia Kristi Boru Ginting, Lucy Purba, Geldi Sinaga, Iskia Andri Purba. Peresmian Tugu Geritan Sembiring Meliala, lokasi Tugu Tangkahan, Kecamatan Namorambe. Acara akan disiarkan secara langsung di channel YouTube M Studio Deli Tua. Jumat tanggal 29 September 2003, jam 8 pagi, diawali dengan penangki berku-berku. Kemudian Sabtu tanggal 30 September 2023, jam 8 pagi, diisi dengan acara peresmian dan penandatanganan prasasti yang juga diisi dengan kebaktian dari gereja GPKP. Catat yang satu ini, hiburan peresmian Tugu Geritan Sembiring Meliala dimeriahkan artis-artis top, Perkolong-kolong Sopan Ginting dan Dora Buru Subakti. Ada juga Usman Ginting, Anta Prima Ginting, Natar Siregar, Bejeng Ginting, Novita Boru Baru, Desi Anggriani Boru Bangun, Julia Kristi Boru Ginting, Lucy Purba, Geldi Sinaga, Iskia Andri Purba. Peresmian Tugu Geritan Sembiring Meliala, lokasi Tugu Tangkahan, Kecamatan Namorambe.
Iya, rikutkan percakapan tasangendai. Krina kai pesi perlu indes kenang nangi kalimbu buras puang. Ibaba krina kujenda. Karena manuk sangkap endai pe baba kujenda. Kujenda tamakan. Agi-agi, harca kamay no. Ay aray, kujenda lebih tamas meja na, bos meja. Iya, asaban Cina ngote kam krina kalim bubu kami. Iya, kundul kam lebih. Har sentabi kami nadai kampuang kami. Masih mada darah karena berku-berku opung si angkat kita ndai. Sangendai ngulit dari kami ras anak berundu meliala. Karena ugakin aturin permainan na, ugakin aturin kehamatan na, saja ngencai bas kelar anak beru menteri lebih anak. Kami resentabi nang dangi kam, gia kap dukar lah bagi atur nakal. Sebab bagaim kari ialau kendu. Maka lebih jelas na kuakap anak berundu sir belas bagaimana kuakap. Karena kaikin isura kendu nang dangi kalimbubu ras puang. Kam kuakap berbelas pesasa. Ya, manbanta kita kerina sakai meliala. Pajak tinder kita kerina jainda. Ras temanta sedalanan kerina. Sebab enda surah-suran taras. Kerjaan taras. Maka mari. Enda kita kerina. Sentak biarah kamu kali bubu. Ya, kuakap tediskam berubarus. Berubarus. Tediskam. Kam anak beruka, miarena kakam tedis. Ya. Ya, manbanta kita kerina sukut. Iya, nanti tengah. Lane kam ngasep kundul. Tedis, bagai maksud ku adalah ngasep tedis kundul. Labo dalih balinge. Gelah ko kita jay me bagai. Jadi apa yang kita sir belas kuakap bulang me bagai bulang. Kam si metuana. Ya. Bagai. Gua kini kuakap lang bulang. Kam lebih belas. Maka karya aku kelarah pudi. Di. Perpulungan si meriah hukur sentabi kami nanang ikam kerina kalibu kami si tergelar baru sumergana guru singa mergana giting mergana laka tadi pe puang no puang kami kerina kam apa pe lai pilih kami
kalibu kami, puang kami, ibas warina si sendah, goro persada arih kami anak berudu krina meliala mergana, eme lako ngampaikan berku nini bulang kami, opung kami. Orang tua kami, sini kelengi kami dube, singgo ngunakan padanna nadangi Tuhan. Ija ibas pak senda kalibu kami, puang kami. Mungkin saja ibas tenah kami krina meliala mergana anak berundu. Bagai pe tah pening kami anak beru menteridu. Kurang pas, kurang payo, kurang teng yakap kam, ibas pensibalkan kami, nadangi kam krina kam kalibu buras puang. Ibas resentabi kal kami nadangi kam krina kalibu buras puang kami. Olah kam tak karena kekurangan kami, sila uyukuri kami, nakan kehamatan nadangi kam krina kalibu kami. Ibas kita ngampaikan berkunini bulang kami, opung kami, bapa kami, meliala mergana, bagai peras orang tua si keling kami nande, ras nini bagai peras anak kami. Makaning kami, baswari si sendah kalibu kami, puang kami, enam si perlebena, enam si perpudina. Sakan kami kehamatan nandai kam krina kalibu bagai piras puang kalibu bagai menuna ibas pusuh kami. Maka ija karya kap no kekurangan kami, ija kelebihin kami kalibu kami puang kami. Ia jarindu kami krina anak beru menterindu kami meliala mergana ras tegun kami sadadalanan. Kelah ibas perjumpaan ta ibas kita ngampaikan berku ini kami, opung kami ras krina singgo yapekan kita dube. Tama kejua-juahan nandai kita krina terlebih kam kalibu kami. Glajenanari kari kulbewari kalibu kami puang kami. Beramasu-masu Tuhan di bata. Iberikan na tole rezeki kesangapan nandai kita krina terlebih kam kalibu kami. Terlebih penandangi kempu kami meliala mergana sehingga muat partisipasi sehingga turun ingan ini bulang kami opung kami indah ibas warina si sendah nggo siampaikan kalibu kami makaning kami ibas gelar meliala mergana kami krina kami ras tegun kami sedalanan si pemerintah si pengalon. Ija kak nukori si kurang tentang na kurang payo na ajarin nukal kami kalibu kami. Sebab ibas kita ngampaikan berku ini bulang opung kami indah bersada dari kami ras kempu kami hari-hari kami. Berani ini bulang jadanari karikul bewari. Bertambah na rezeki kesangapan bagai pasu-pasu berikan dibatan nandang ijabuta krina. Terlebih ku tengah-tengah jabu kami, nini bulang bagay nananay kami. Maka bagay kalibu kami, olah ka bertata ibas kekurangan kami, ija karya kak no kurang payaw na. Berikan no pengarahan nanday kami. La kami menggelut kalibu buku terbuka ibas pusuh kami. Gelah ibas persadan kami ngeluk di tengah-tengah jabu anak berundu meliala mergana. Ngasuk kami ketawari pesi keleng-kelengan si sampah-sampatan hari-hari kuno arsada musuh muhuli. Ngaturkan kuga maka payo maka tengteng ku tengah-tengah kam krina kalibu bagai peras puang kalibu. Bagai sebuah kami meliala mergana si pemerintah si paribanan ija karibas pak sana ibet itar belas. Ertau kita nandangi Tuhan. Glajenanari karikul bewari. Ipasu-pasu Tuhan krina pencarinta. Sehat-sehat kita krina, menjuah-juah kita krina. Ersada arih kita krina.
Engkalung-kalu kalibubu ta bagai peras puang kalibubu. Enteramkan si pulung ibas Pak Senda. Pegacih-gacih kami melaskan kata kami. Jenari kalibubu kami. Ijakar isindaskan kami nanay kam. Olah kam tak karena Senda pe isindaskan kami nanay kam. Sebab ukur kami muhuli ngai ukur kami ciho ngai nanay kam krina kalibubu bagai peras puang kalibubu. Bagai arih kami ras kempu kami meliala mergana. Apa kita singgung putisa? Dan aku. Bujur ibas kesempatan enda. Pertama lebih katakan bujur man Tuhan. Ija beri dengar kita ngeluh seh ibas paksa enda. Lid kita gerina ibas majuah-juah. Sini hamati kami, kam kalim bubu kami, guru singa mergana. Sini hamati kami, kam barus mergana. Ras temandu sedalanan. Jadi ijenda kami ngatakan bujur man bandu kalim bubu kami ija penenahkan kami reh kam kujenda emkapkan ibas penangkih berku-berku nini bulang nini papung si enggo irencanakan kami keluarga milala mergana ngasup dengan kam hadir ibas penenahkan kami NDP melala kali katakan kami bujur man bandu kerina kalim bubu kami jadi ibas enda ibas kesadan ukur kami kerina keluarga melala mergana ijandai ngodung erdalan dengan mahuli si penangkih berku-berku nini bulang Raja Jembang milala mergana enda pes katakan bujur man Tuhan jadi bagi kape krina man kam anak-anak kami singgo hadir di tengah-tengah enda bagi pe sembuyak kami milala mergana ras kembaran mergana enda pe ikatakan kami kang bujur jadi pertama katakan kami bujur melala kalman anak kami mansah meliala ija rencana enda kuakap nggo irencana kena selama kurang lebih 1 tahun bahwa li surah-surana untuk membangun geriten si mejile si mahuli gelah banci itatap jelma sinterem ingan bulang Raja Jembang milala mergana atai anak kami mansah enda jadi bas enda nakku manbandu mansah ras permain mungkin waktu rencana si bahandu nakku memang kami orang tua andu krina milala mergana ras kembrahna kurang beluh kami ngatakan kam krina anak kami milala mergana kurang beluh kami ngaturkan kam krina anakku milala mergana tapi enda dengan suatu pertolongan Tuhan apa yang kam rencanakan kai surat-surandu tapi bagai penakku sempamana pe nggo bandu bagenda kami tetap mendukung ibas surat-surandu sope dengar perencana kendu kami krina milala mergana rasani nandu krina kami turut mendukung jadi ibas enda manbandu anak kami mansah ngodung bagenda geriten bulang enda nggo terbandu bagenda nakku kami krina bapandu nandaindu krina ngatakan bujur kalman bandu
Jadi bas kami mungkin lalik ke ngasupen, cuman tahu-tahu kami lah rusur. Ipesah kami mandi bata, gelah kam nakku kerina ras permain, kempu. Tambah-tambah rezekindu, usahandu singgo bangundu, mudah-mudahan remaju anakku. Toto kami kerina lalit ukur kami sitik pe yang macam-macam. Kami bangga ibas kam tersurat milala mergana, kam anak kandung kami. Seumpamana pela kandung nina di Kota Medan Nahli sada bangunan megah atau anggota DPR dia milala sembiring milala mergana nina, kami turut bangga walaupun dia itu tidak darah daging, apalagi kam darah daging kami. Engkau ka terbandu bagenda, sungguh kami bangga ibas kebeluhandu, kepintarandu, kam sendiri mengusahakan enda, bisa kamu usahakan sebegini rupa gedung enda pe katakan kami bujur manbandu anak kami mansa bagai pe permen kami pe turut mendukung atas kemajuan anak kami enda. Jadi ibas enda anakku sekali nari katakan kami bujur kalman bandu, jadi permain pe kam selaku ndahara Moria tengah-tengah gereja harus semangat mendukung anak kami si Mansahai. Jadi bas aku endangan cabancir belas Tuhan si masu-masu kita kerina bujur. Iya, bujur sekitar menjadi baca sebab kita bekas Pak Rakna ngol sana acara yang dalam huli. Siamati kami, kam kerina kelimbu kami terus kupuang kerina. Ibas naki-naki mata warindai kelimbu kami ngol selak-selakan karena ngangkat berku kuinyan Cimbaru, MK gedung Cimbaru enda. Bujur dengar kau hati ngorak kendu kami dalam bergana. Tuhan tetap masuk-masuk kita kerina. Makanya manbandu kerina kam kelimbu kami. Daenggo rebelas karena senina sebuah kami, maka melala kekurangan kesalahan kami. Kami biak senina ikut ngenda kurang beloh. Kesentabi nembah jam 10 kami, ulama tata mau kurundu. Di cari acara 12 dari kami, ajar rindu kami. Bagaimana harapan kami manbandu kerina. Terlebih, manbandu kami anak kami mancara permain. Bagai kakak, mama mancah, ikut ngenda berperan serta. Makanya terjadi laksana yang kerina. Langlah salah sada si dua la mendukung pasti gagal total kerina acara ini pelaksanaan ini. Terima kasih sebesar nama bantu kamu duana kakar permain bekas dukungan du anak kami mancah ngol pelaksana alum hule enda. Kami bantu kamu anak kami mancah puji dan syukur kita ucapkan dibaca kai susura kendu ngol pelaksana lah. Sebaik-baiknya aku acara hari-hari berikutnya bagi laksanakan dua tenda di jatah kami penyumbang tiap kuda kai kejadian kerina. Bujur ibas kesempatan ini bas kami bekul toto gelah kam kerina sehat-sehat gula bangger-bangger tambah rezeki itu retutusna tendo kata dibaca. Bujur ras menjuah-juah kerina. Ya, ngorsara sakap no kerina. Oke. Dari sindas kerman kempo. Ya, kena nutup sah. Aku aja. Ya. Pertama-tama si katakan bujur mandi bata. Bekas lias ras perkuahatena enda kerina rencana si rencanakan ngobanci erdalan alom huli. Man bandukam kerina kalimbubu kami. Guru singa mergana, barus mergana, ginting mergana ras temandu sedalanan kerina. Ija kekurangan kami, kelabluhun kami. Ibas pengalong-alondu, pendudurkan kami isap. Ay minum maaf kal kami, kalimbu kami. Ay nalabor kita ikan karuskan kami. Tapi padak cinder kami jenda kerina, anak berundu, ras teman kami sedalanan
Mungkin saja kula ngenda ngometua, umur ngenda ngometua, tapi tetap ngenda bana ajar-ajar rendu. Maka ibas kekurangan kami kari, ajar-ajar rindu kami kerina. Anak berundu, sihamati kami kam kalimbu kami. Bagai pekrina kam, senina sembuyak kami, meliala mergana ras teman kami sedalanan. Bujur kel ikatakan kami. Bagai peman bandu kam krina si kelengi kami, anak beru menteri kami, rikut ras perketring. Sebab lah kelik catering lo kita man me bagai. Pe katakan kami bujur ngoi sempatkan dui bas kesempatan na indah kerina. Ngaruh ndue latih ndue lakal kami ngasep ngolih kenca. Tapi kami kerina kalimbu bundu. Ras teman kami sedalanan. Retoto man di bata si masu-masusa. Ada tambah-tambah pasu-pasu. Ada tambah-tambah kesehatan. Ada tambah-tambah keresadan tak kerina. Makaman bandu kam kalimbubu kami ras teman kami senina kami kerina. Sura-sura pekena griten. Ainda dekahna 21 tahun. Jarah tang-tangna kami pasu-pasu, jarah kami kuatakan gundaring gonora. Merenda moria dengar. Si pekena pagi nganopung enda majilai pagi siban. Gelaban ci jadi sada simbol. Ibas kuta tangkahan enda. Maka opung tenda merenda si manteki tangkahan. 21 tahun berjalan. Pasu-pasu di bata. Resada ke arih kami krina meliala mergana. Ras teman kami sedalanan. Rikut bapa nande senina sembuyang. Bagai pe merenda geluh dengan ini biring. Reh ya kujenda. Amin nanggo satruk. Ngor kursi roda. Isemangatina. Arkiteiken nggo merenda nari resura-sura. Pekena menjadi ugasi mahulina. Jadi kalimbubu kami yang indah ibahan kami. Dekahna 22 bulan. Sada tahun 10 bulan perjalanan perbaikan. Pembangunan. Sebab kami anak berundu meliala mergana, resada arih kami, ate kami megah mejilai. Maka adi kurang jilai na, engkau pasang ambekkan. Bongkar, ambekkan, pekena. Pasu-pasu Tuhan ibas suarie indah, engkau nangkih opung. Ibas kerja tanggal 20 siwa bulan siwa 2023. Ras pagi 30 bulan siwa 2023. Parisi sendah ngenda. Puncak nakal. Makaman bandu kam kalimbubu kami. Rasa dari kami kerina anak berundu. Ras teman kami sedalanan. Bagai pe anak beru kami anak beru menterindu. Maka dengan kami. Rekiteikan kami kerina. Lanai boitah kami. Lanai boi tandai kami. Ras perap sunukatan kami kerina ngosi sungkun-sungkunan si ajar-ajaran. Manai kami beluh sadape. Maka ibas kekurangan kami indah. Mindo maaf kel kami manbandu kam kalimbubu kami. Entah kurang terem dia kam dundai kam si biak kalimbubu. Tapi nggo sangai sepakati kami. Kami kerina nak berundu. Maka indeskan mainda. Tanda-tanda kehamatan man kalimbubu. Kalimbubu kami kerina. Maka ngui pisikap kami. Entah kai gialang abad na ngui isakan kami tenah kata kerina. Entah ibas pak sainda gialang pulung ya kam kerina kalimbubu kami basingan enda. Maka te kami. Kam si pulung ibas suari si sendah ibasingan enda. Alo kendu kari tanda kehamatan mekap. Uis aras manuk sangkep. Galah jenanari kulubaina sangkep tetap. Resada tetap kami kerina nak berundu. Ngap kam kalimbubu kami. Maka iba surah-surah kami kalimbubu kami. Mindogel kami alo meteruk ukur. Mekuah minata induman kami kerina nak berundu. Meliala mergana ras temanna sedalanan kami kerina. Ialo kendulah kari. Alo meriah ukur. Iba silang aseh penggo mendai sekapkan kami.
Ijaka pagi pak sana kami jumpa entah hidahi kami pagi sada persada itaruhkan kami. Iberikan kami cik. Sebab kalimbubu kami ibas indah kari ajar-ajar rindu kami rasura-sura kami mekuah kalminatendu ngone kami rebelas isikapkan kami ngende kerina raspe warisin lebih ngorasa arih kami kerina singgo lebenahkan padan ras jibata silit kerina baru semergana guru singa mergana siluluai kerina ngoi jarahi kami ras ngo kami resentabi ngo dihidahi kami bagai pe tengah-tengah kutenda kerina ngo hamati kami emak ibasienda kurang akap kami mankam kalimubu kami adalah hamati kami emak ibas pak saenda terjang bagai-bagai dengang enda kengasepen kebeluhun kami ibasnahkan kehamatan ija karikap nu kurang pasna ajar-ajar rindu kami kerina nak berundu gelah kulubaina pe bahan kami terhulin emang kalimbubu kami labo kami ipilih kami apa ipe emang kaman bandu kam kalimbubu kami ginting mergana si isimpang kuala si Maymay. Ara cakap-cakap aku sebab opung bere-bere guru singa orang tua opung enda bere-bere ginting nina idahi kami ku kuala si Maymay. Ay maka ibas pak senda pengokam jenda meriah kelukur kami. Tetap kami retoto mandibata gelah tetap kam kerina kalimbubu kami sehat-sehat ras ipasu-pasu tambah rezeki tambah kesehatan. Janah pe katori pak sepeula kambosan ngajari kami anak berundu ibas kekurangan kami. Makaningan kami kerina meliala mergana ras teman kami sedalanan ibas pak senda kari pak sana ajarindu kami. Raskai surah-surah kami bas pak senda mekuah minatendu. Ialau kendu kali alau meriah ukur. Ula karinendu belin kitik nasi berikan kami. Ras peinda labo erdalan karena peradatan tapi karena kehamatan. Ngonde uturikan kami sebab kami pelanai bau beluh. Lanai bau yang ke kami. Ibas layang kami kari ajar-ajar rindu kami kerina nak berundu. Jadi kami pe terjang bagi-bagi ngenca beluh rebelas. Ningen kami sekali nariman bandu kam kalimbubu kami. Guru singa mergana barus mergana ginting mergana ras temandu sedalanan kerina. Ija kekurangan kami. Ulakal jadi tama-tama ukurnu. Tapi jadi tama pasu-pasu ras kejuah-juahan. Man banta kerina. Bujur. Cande anak berundai. Iya kuakap nandangi kam kerina puang kami. Anggonde erbelas kalimbubu kami anak berundu maka ate kami sekali indesken menda indesken me karena kehamatan labo enda utang pradatan amin nage siantus bahwa asal ikuit ngopas tilit utang sajangan pak senda begem sangerih kami maka Aupe dengar enda kami rendes-rendes senang dangi kam. Hati kami litnya enda kuat teman du sindalanan di darat. Enda ku berikan corong bandu gelah banci lebuhun dulu lebih. Tahapai dengar si darat iya gelah sekali kari reh kalimbu kami ngendes kensa.
Enda lah pala kali bagi atur permainan si biasa kelia. Haruskah anak si diberu, haruskah anak berundu si nampaikan sabas kam, kuakak kalim bubu kami saja kari ngampaikan saman Bandung ngendaskan sakrina, makalit kang enda batu. Enda pe kuakap arih kami sangendai lapalaka ilebuh nduku anak beru guna ngoge sa. Bagamnya singgo ya turun kami saja ngenca gua kinakap ndu ading go sikap kam kari krina ibu jabundu. Hai makar kata kam gelahi suruh kami kalim bubu kami milala langsung ku jabundu. Alo kencorong 12 kam salah sada. Iya. Jenda bagenda membantu kam anak buru kami meliala. Enda dekam rehnidun apa yang ada teman si dalinan. Saja ngecar penengkunun aku man bandu. Ugang enda karena kalimbu bundu. Ginting mergana erdandankan Bapak si Pujin. Ugang enda kalimbu bundu ginting mergana erdandankan Bapak si lumpuh. Ngome seh bahan pernah seh ngai kujain dan tahlang. Oh bagai iya saja lah ya reh, bagai mai. Sebab dekam bagai dah reh mansah aku lanai bukuang ke bulang nina. Terem kelbes geri tenah dai nina. Makana ningku lanai perlu engkau pusing-pusing. Urat nai saja ras batang nai saja pedalin kau ningku. Gundari uratna bapa bengkila punggulu tangkahan bere-bere ginting jai iya ningku. Jai gundarin dehara bengkila punggulu tangkahan. Adi minlit dai de kau pituna ningku. Aku si 4 jakut toh sebabna ngencalik sinusurna di laki. Jadi tenah lakonnya tenah kena aku ningku. Si 2 anak nani beru labu kuteh janari peni kutah apai kelimbu buna. Endam iya. Makana jenda kuakap teman kami sedalin nendai pesada perwakilan na ginting si dilitua karena Bapak pelipus kuakap membantu kam tah pebere-bere naman ku jenda kamari. Alo kente corong enda soalnya enda trombondu ngai ginting rimo mungkure. Sada ada ni bulang ngai kam. Oh bagai ngai. Iya, adi go bagai ni na ada go mesu pes kami ya. Iya, adi go kam sikap ijabundu. Gua kini dah palukun kakin gendang namakan saya gua kap nukin kali bubu kami. Seseh saja kam. Iya, buat no, mami. Turangku. Ayolah salah. Kam restoranku gua kap ikut sabinkin sesah. Iya, gua kini dah, imang mangi kange waktu ngampe ke saya kini, gua kini. Kami remang malaka belum. Iya, mankam ginting mergana puang kami, enda indesken karena kehamatan hibas karena opung kami ngoenda sehku ingan nasim baru. Alo kendu, alo meriah ukur. Iya, selanjutnya kah? Karena guru singa kok enda. Man badu pe puang kami guru singa, enda rehanak berundu kalim bubu kami milala. Mereka kehamatan, ibas ngau, ipenakih karena opung, rumah nasim baru. Olah sangkut dukurundu. Bagian kehamatan iban ibas paksenda. Enda la peradatan kel sajangan kehamatan. Iya, tahu-tahu pungkari lihat dia perubahan. Kepudi wari enda, ya seterusnya kah?
Kubas Barus. BGKP Barus Mergana, puang kami. Anda breakin kehamatan. Ular tak karena lakal bagi harus nepeya saja ngenca bagaimana kesanggupan kami, kengasupan kami harus kali bubuka yang milala. Ibas sopong kami ngoin da itama ke rumah nasim baru. Artoto kam jumpa rezeki kari kalim bubuka kami kampe sehat majuah-juah kari jandanari kulubai grina. Iya, Jainari. Iya, adi bagai olah nari kam lebih cabin, ikadang lebih singgo sihubas kami kadang ya. Maka arih kami sangendai puang kami labolit enda ban acara rebelas. Enca rendes-rendes kami nang dangi kam. Maka kari ipedalin karena kehamatan mereka manuk sangkep nang dangi kam. Maka jaiman kita lalit acara saja ngenca au dengan yang desken kami karena manuk sangkep sob kari langsung kita man krina tahlit atendur belas. Bagaimana iberikan kami kesempatan tisikal. Tahandeskan kami lebih maka kamar belas. Ngatakan bujur gelas sehat mujuah-juah kalim bubu kami saja genca bagaimana harapan kami. Sab nggo udung kariman lah boleh nari acara indah ibane. Iya, kuakap lo bagai. Enda tedis kitanya. Alah 12 bagai iya, adi bagai kuakap. Kami lebay, tuan ngai kam makasaku. Ya, ada yang ngomong pas kami corong, kami lang, karisa lebay ya. Engkau saja lebay. Bulangku meliala bereginting, bengkila aku meliala bereguru singa, matuan ngengkau. Baru saya demo, ayah keranan rehara bengkila dai, bengkila pengulu tangkahan. Maka engkau lah lebay nah. Kamu ada ngerana kah? Deh, kamu ngerana deh. Bujur ibas kesempatan nenda begini. Kesempatan nenda janah pesi katakan bujur man Tuhan go bancika kita kerina pulung ibas rumah nini bulang bagai pe bengkila. Jadi aku lebih ngerana bagai indah situhuna aku raskam labo jumpa. Jadi lebih agi kami indah nina katakena kutangkahan kita karkai bagai kap nina turi-turin na kempu bengkila sini tangkahan isai kine ningku katakan nina bengkila handai marenda bengkila pajenggot nina jadi ningku ya entahlah botina krina katakan maka aku peladahina ningku ya aku lebih katakan maka ras kita aku labo kutah kari turi-turin na nina jadi sitik kal kuturikan manbandu krina kuakap labo ka krina kal tasa tandain dua aku tapi di sini ukur aku ndai bancing krina melala sinandai aku si muat aku ukur ginting ikilau ni durin tonggal merenda bengkila dua sada ikuala sememe sada idurin tonggal mau bengkila si rumah jadi ginting merganandai si muat aku lanelit langa dia tuh nakrina turi-turin karena aku bengkila enda jadi aku pemarendar jaburas ginting merganandai bengkila enda ikut ngerunggui kami maka napas ku ingat jadi muat berku bibi kape kami ras bengkila rumah bengkila enda kamar enda kuidah protokol makana payo ngena ningku kusungkun marenda tengah dundai ugakin ngadah bengkilata ningku
Iya anak bertuata nina ningku. Jadi pas ngaina cuma aku balang rana rasi sindahi kamdai labo kaku teh kalkrina ningku. Jadi maka kami ke Limbubu ijain dapai labo kuteh nini siapai maka kami enggo kalimbubu sab aku lanai marenda ialid maka demu ras ginting merganandai maka adilid dengan mindai iya teh nakri nanuri kenca maka aku entah kurang puas kagi karya kapndu akur belas aku si durin tonggal agi kwenda si kuala sememai enterem ngemindai kami giaban aku pe kuat kanggo kata kenagi kwenda krina kami ngencak widah je makana bagenda mandai ngor belas kam krina nggoku begi mendai turi-turinna jadi bere-bere kami inda ndai belas nggo 21 tahun irencanakan nina jadi enda enggo terjadi mabagai maka anakku ertoto kami ke Limbu Bundu nambah-nambah nakal rezeki do krina kama nak buru kami nakku tambah dolat daging do erbuai rezeki kaina ula majin bagai peras kempu krina tampe ke rezeki na tambah tole ma bagai nakku jadi aku pendai nungkun kang ukurku sekali narir nolih-nolih ma bagai dua naik inget turang kundai tapi laku dah jelan ailit turang kundai merenda gelarna lamelus belum bulung ngampun bagai jadi masih si kutandai kal krina kam tengah handai turang kuandai kutandai krina makana bagai ningko labo makar kita ikan ja kami kalimbu buela bokut teh nini siapa sablane lid iya maka aku nggoku jai turiken turang dundai marenda makana bagem nakku nambah-nambah rezeki kaina krina dolat daging kaina tambah jendanar terus kupudi ergalangna pagi rezeki do makana pagi sekali narir meriah nasi bahan ma bagai kap ndonakku maka kami pe toto kenduka sehat-sehat majuah-juah lang aku pe ndang menda metua lanai kari kena aku tandai kerina maka aku pe bagem ngerana bujur kami engkau ya bujur siku hamati kam krina teman kami sedalinen biak senina bagai pela pelondobah bagai pekam kerina si kelengi kami kam anak buru kami sirku anak buru menteri ijenda erbelas akun sitik kal enda deh kam khusus man bandu kam meliala mindo aku kalimbu bundu entah pe mamandu entah pe bulangdu persada-sada arih kaina olah kaina si panjang panjutan lanai pagi aku beluh dahi ku jabu kenai lang situna dekam enda dekam lakom simbelin meliala merganandai dekam terem denga adina kunendai tugun bapai telu naring jajenda reh gidah si kaulam si lumpuh sada si helpet enda iya olah pepagi mekin pagi kedun enda tahu gua akan pagi enda ngokin bagai nasib kunindu dai ngone trida ku rumah ndai bengkilan dai aku dai ku sungkun isi kam niku raja imbang nina jego melawan pe bagai dai mulih kam niku aku lang ate ku mulih nina lang pindah kaman si deban nai niku sampai ku akap kan dari sini layak kap nakadih rusur ngenen melia lain ku jemi na te gundai alah ugo akin gara lah ngoteh teku lang nina aku laku merhat res kempuku apa ipe sendangan janina nina dai makana alah ngau pagi teh kena krina persada-sada arih kempundoi baningku lah kak iya merhat makana kau ngumteh sa maginen kak ngo iya nina ka iya alah ngau teh kena kari krina so engkai marenda mekin bengkilan dai pitu kalir jabu termanakna
Jai Gundari mekin mele ka kena deban ini bulang kena dai pitu kalir jabu. Adi lalit iya malabo kena lit. Labon terem. Inda iya. Makana persada-sada arih kaina. Piga si dilitua kuta, piga si arah biru. Sada arih kaina krina melialai. Aku dekam asal kaina ertenah rusur meliala rusur kusungkun. Erjabu anak si kaulam kusungkun. Ugangai kalimbu bukaina ginting mergana si dilitua dan ken bapa pujian ningku. Ailah bokotaken manina. Ugangai karena tarigan mergana ningku. Pelang. Adi banci min dekam beslakonai dekam krina kalimbu bukainai. Tarigan ginting parus tenahkan kaina amin lagi ya ginting batang na. Enda aku saja suruh kaina beltak. Harus baru mergana. Ginting dailare. Kita terang-terang saja. Aku kenyataan si kota kenada. Erjabu bereku anak Erwin mendiang makin sireh makin tarigan res barus. Ginting dala katakan. Sada ngai, kerina ngai kempupung lutang kahan ngai kerina. Alah ngo si betuhan kita mulai jenda nari kariku seterusnya alah ngo betuhan. Sebab dekam enda kunen dah dekam kita enda adina adi bengkila pengulutang kahan dai turunan raja. Bapa na pe raja kang gelarna bulang na pe raja kang. Situ na dekam anak na pe raja kerina saja kau ngo benai. Bagai tahlang lumpuh. Bapa si lumpuh pelik ngerajana. Piga iya. Ni bulang si mansah pe raja nga. Elik kerina artina. Ola melus bulung-bulung makin bagi bulang si mansah raja nyahkan. Pastah lang. Sajalah naik pakai Bapa si tujun raja jamini artina lit kerina. Pakai raja krina, si dilitua kuta, kakak kami Dubai, meliala raja Nimai. Bapana sentawiranan raja Imbang. Ia ngolit krina artinai. Lit raja Imbang na, lit raja Nimai na, lit raja ngajar kena, kenca. Aku bapa merenda terisingat. Saja Gundari makin, lanai pakai raja nandai. Tak sanggup mahangkai kalau kay depan. Ya katakan kalau aku turunin raja tenaga. Langku sungkun kanda de bere-bereku si lumpuh. Ni bulang bengkila pengulutahan tangkahanai raja kain ni gunda. Kak si sarah dia manina. Raja kain ni raja belik. Iya. Pemindonku. Sebab dekam bagainda. Guru singai dekam bapa telu. Si tuloy aku mencari surmul ta'ay. Soalnya si Dewa Nelo tandai kain na pitahsa. Aku mencari usur tenahkan kain na. Makanya bersada-sada arih kain na. Apa sila cocok, apa sila teng-teng pes. Bangun geritin nener selakon si sendahay. Gusuh man bangku ay. Isay jelmana. Iya. Aku pangatakan sebagai ay. Maka pikirkan. Bersada-sada arih kain na. Ngo pelit bagian dia mikir sejilai nai. Kebanggaan nai. Soalnya dekam tah kujakam pagi mikin ngo kalak mentas jadi tah pejabat, tah pai. Tutur makam kari kam berukai beru meliala janari tangkahan. Berarti kak nini bulang do silit tugunah nina. Manggo kesada kebanggaan nai. Maka olah kakin salahkan kalak kempuku si mansah. Kai siti kan salahkan kefusi mansa. Ia tah ngom nak taken bulu alis mata nai pe dekam ngukun si bagian deh. Gundari dekam lawanari mencakapan kan uga tau nanggo berdiri yang go bejilai. Bola katnya si toba kenari. Gundari dekam aku dekam kotakan seman kala enda rusur ula kal kita si gelut sendah alah kuturikan baru dengar di luang idau kesungkun si Remi rasi jere simbuai bagian dari Remi buai kamai rajin ku gereja ningku bulang ni nak
Tuhan Yesus metah dongo ningku. Isay bapa na, isay nanday na. Isay ni bulang na remini ko ras ni tudong Tuhan Yesus ay niku bapa si Yusuf eres bapa si Maria eres nanday na niku lakot dah bulang nina. Manguputos. Ay dadakam nini bulang dungo toh dudunga ihaga ken dudunga. Lo kentole dekam sejagaw nay. Si labaw si tah dekam lanay ingat, si ingat si tah ay dekam lanay ka ingat si ingat. Ay ula kita si gelut-gelut dah. Aku dekam reminingku. Sada ngencan ini bulang opung koy sila terlupa kena aku ningku. Isay bulang nina. Adam rashawa. MC benar-benar nakal. Lalit jay lalit jelma ningku. Pas entah lang. Mapas ay manca. Iya. Jadi gundari adiban si min dekam. Aku dekam sura-sura merenda aku. Kusungkun bapa mduwe mekin adi dorok min kalibu kudas-kudas na ko tehtaiku. Ayo ka kusungkun bapa. Bere-bere kai ni bulang bapa niku, aku bapa aku lakut dah bere-bere kai sebab kusungkun pa iya lo tas bere-bere kai. Aku kitik dengan merenda nggo aku ngerantau nina. Jadi ku pikiri gundari dekam tah adi sinai dekam tah saya dekam rubat iya lane kak necocok nggo lane siangkan lane siakun teh kuka. Makareh peman sah ku rumah bere-bere kai guru singai bulang nina iya lalik bere-bere na. Latah ningku. Maka de kau bulang mwe bener jabu lolit singalu chicken na ningku. Man kai kin dekam ban karisuh ban sei ningan elo teh. Iya, makana jendanari kusut terus na dekam persada-sada rih kaina. Sendah kunun de dia dekam kempuku meliala di litua sada ngencad dengan kidah jaya ya. Si Corolla lah jay. Makana bere-bere ku si mercu si pendel